Tabela wati ne vaenga o le taiao ya o lea ua toi 10 minuta le toi na talea o le itula e fitu le tautu mana unanga ni elsi ifongo sa mol tu ipi ya ele nei foi vaenga le taiao le tatu whaafila i masani mo le tatu Feiloaiga I Penisula nei ya e ui le lolo wao le tau ya le o tatu ye foi ya wha talo vantu lau to wha mau si I malo lawa le soifo mana via le nei taiao ya ma lo lava le on sa I tiu te mawhai vai pe ona wa le mai tau ya le lava sa fa lo mai lava le tau tua ma le au nanga lua sulfai tu la po ato al po ya fa talo fa tu foi te Filipepe ma lo foi soi fu manuia fa tai foi le lo fo le tua tatu to e Feiloaiga I nei tai au ya ai moni lava ia o le tau tua le tu e pi si ufonga Samoa ia o luas full fai tu la ona o le tu langa fo ile o le mata I tu ina o le fesuisu ia inga ma winga lolo wa o le tau o lo ia ile nei vaenga o le masina le nei o February ia o moli mawina umalava o le pola na po ia sa to a fo ia se taimi pe o le te o le valuanga ia tu ile iva ia ai fa solo atuale ia uma to yo so mai e fa pena fe so ia ingale yai e to ia to yo so mai le fa ta ai o le ala na moli mau mai si o le mamalu le tu mai sala fa ia na poina o tala le laina o le tūlanga fo ina lai ai e fa pena fo isa ia isi vaenga o sala fai sa pe a tole pao isa va ia li tafili ia pe ta ele na vala o mai se tasi fo yo sui le o fa nga luenga le malo se anga fa ele tise le IPC o la nga lulu na popo wa te ana o le afos fulu o savalis futas I o e tau fa ola fa o atu le tise ia opo to e pawana o le nu le sa a o isi uma vaenga I o salafai ia ua ola umana po ia e whaafitai ei fo ile atua ia ono le lavea ina fo soi fo au na le atunu ai wo le ti munga ia to e wala au mai ale ona I tamana po o la ua ola le tise ia opo ia la ua anga ese mai ma opo anga ia tu ia inga o te announce full matas savalis full lua ia o tūlanga na ia e whaafitai fo ile atunu e moli mawina lava le vala au mai e li poti mai tūlanga o le tau iai wai e ese le tātou wa ai inei ai ese fo ile mea lai tupu mai le si tu o le atunu ia lea o le nei tae au o le mai tau ina lea se tūlanga o le tau ta Filipepe le tala o le tau le tamai o le tūlanga le pe ona iai le whaafonga mai fo i le tātou tunu o le tātou ripoti la tamai o le tala le tau whaamalusia lawala ta ingo ti munga mafa o le vaingana leana whaamawina nei le tā lima le vavea nei Whaamalusia lau ta ingo ti munga mafa, whaamalusia whautuanga lolonga, whaamalusia lau ta ingo savili malalosi, whaamalusia lau ta inga mo o ngā sami, whaamalusia whautuanga lolonga ino whanga tumata whanga, whaamalusia whautuanga o ngālu whawhati mawalunga. So lea lau whaamalusia la vavaenga Whaafitai ia o lona winga o lea e whaafitai wa ai tau. Yes. O lea la mai longo puia li o tātou atunu I le suinga mai lea taimi. Ia o le tai au nei ta filio nau te wa ai atu foi wa tu wane I lunga le whaasisilanga mai le matanga luenga o a onga. Ia mo le tolopo ina le tu mau. Tāpunia le tu mau o a onga. Ia ona o winga lolo wa le tau pe sa o au. Ia o lea ua manino ma whaamaunia mai lungo le Facebook page ala matanga ruenga wa onga ma anga nuu ia le ai leo se oni a onga a lena wala au mai nisi o tātou a to nei tai au pe au fia I ma onga le kalesia ia ele leila wala wha so ta iane manino mo le maninonga ai o le tātou whaasisilangala nei public notice here from the Ministry of Education and Culture. Temporary closure of all government schools due to severe weather conditions. The Ministry of Education and Culture advises that all government schools will be closed today due to severe weather conditions, including heavy rainfall, strong winds, and a flood advisory. This decision has been made in the best interest of the safety and well-being of our students. However, all teachers are required to report to their respective schools to ensure the security of school property and to assist with any necessary preparations in response to the weather conditions.
We urge parents and guardians to keep children indoors, away from roads, rivers, coastal areas, and take necessary precautions during this time. Further updates will be provided as the situation develops, and for the official updates, please follow the ministry's announcements through this page. Feiloaiga, this is signed by Chris Hazelman, the CEO of the Ministry of Education and Culture. Le lau whaamaunia. Lau whaamaunia ia o le whaalinga le nā mai le matanga luenga wa o ngai pe o na sainia le fionga le ofisili o pūlenga. Ia mo le sila fia e mātua malo tātou atunuu. O lea ua tāpunia le tū maua o ngā le mālo. Ai moa o ngā la e ka le siama private schools. Ia ele lei lava o na whaafso o tai ane pea iai. E ne te uwhai atu se mātala. Ai le ai ele o le tūlanga le iai. Ai na o ngā la le mālo. O lea ua aloa ia le tuina mai o le whaasi silanga. Mai le mtanga lue ngā wā onga. Ia e a fo e tolo po le tu mawai ia pe tapunia le tu maua o ngal nei aso ia alo amai ai fo i mafau tuanga ia mo matua ina ia tautua na le saunga le mu o whanau. Esa o leila wal tu langa na ia ele leila wal le faa wala awane pia mawha so ta ian pia leo whena wala au mai nei tato pa angar wutele sa la whaia maui ia ele tu langa e taututu sa la wala tatou nena wala au nei mai la wala tai au tau whaia mai lolonga. O lea lai tu sa lea tātou tau taimi nei. Ia, o a unga umalawa au fiei fo ima savai. Ioi. O le whaasisilanga nā moa o ngā umai upolu ma savai. Ia ai whaafonga mai pēa i le 2AP a wā o lea ua luas fun ma le whāle au nanga ma le tautua le 2AP. I lana a mō 5 whāse fulu. Ia whapea fo i whā mō e tolu. Tasi o fitu tesi ma le whā, iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi. Ia o le a whaapea lava o na awina atu ia tātou whaamatalanga i le ngata o tala i le tau, i le tala lata mai le ofisa o le whaai tau, mai lea taimi o le aso, ia whaapea foi ia whaasila silanga. O le isi whaasila silanga nana o waai atua i ta fili o le whaasila silanga mai le company waa. Ia mo le tapunia le tu mau whemalanga i ngai le vālea o a pia ma Amerika Samoa, ma pango. O lai tu mau pia ona tapunia ia le ala vaa lea. Ia ai se i tātou whaatalitali atu po le ase tūlanga o ia i le vā o muli whanua. Ia masale lolonga ona o le to telefo o le atu nuu whemala ngai. O lea sa toi tatala ia ala vaa nafi. Wai whaamaunia lau tala ono lea sa malanga mai mato o savai. Ia sa mato ai nga mai savai nisi fo e whalavilavi. Lea la na mautino ai. Ia o lea na tatala. A nei lava la aso. Ia ele nei lava le fesili pea. Ia ai a tonu fo e sa taimi la ta mai. Ia po le a sa taimi tu mai e se whaasisilanga mai le pulenga wafu. Ia ma ia ona whailo fo i lea awale sila fia la tātou tunu. Ia talwai mau ia leo tān fitu. Ia o fo taimi o tātou telefou. So mai whaafonga le tātou tunu i tātou telefou nei tai au mai le sunga matau aina i sako. Ia to i nātou fo i langalong so malosi company supermarket ia amang i sale ufi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaapaponga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino mai ngoa I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa, le si upaponga o Samoa, le 2AP. Talo whalo tātou atu nuu ai alo mai au se whapoponga o tātou tala whau mai vai whanua. I tala amata, ele I whaatawanga wale le matanga nuinga o whesota I ngā mawhamatalanga te konolosi whina ngā lo whaala po te putunga, ma bisinisi tuma o timo o au nanga tau te konolosi,
Ai na tatala ia ile avanoa e aua ia ile toe tala noina. O swinga o ngā e au una whaia ile whainga whaavai mo au nanga tau whaamatalanga te konolosi. O le amana ia lava fo ile ele malo o ana pa anga tuma oti, e au tala ina ni whaavai mautu, mo fiso ta inga te le vavave ua iei nei, awa o le isi le atina e te le Samoa. I le aso mulimuli o whaataranoanga na whaanga solo i upulu nei, na fesilingi ai le afionga ia whaaso o tauloa Sam Saili, o ia lea o le whaatonu sili o le Sky I Pacific, na ia saunua i le tāua o le iloilonga le nei ua whaia, mo le kamupani o le Sky I Pacific. Ia mo le company le Sky I, ia awa o le tato company le e tonu i le teknolosi. Ia o le Sky I wa te le lava ia tato teknolosi po o software fo ua ngaosia le Sky I. Mo tato tangata tunu nei. Ia e tāua lava la le policy le National ICT Policy le la whaatinu pe le la draft. Awa o I le la mawai le Sky I ia whaapea fo i le private sector i le po le ale le lumanai o le wawai iei le tatou malu. Ia tau mawhailio o le Sky I ia nganu lue whaatasi. Ia o ngatasi ia le finangalo le malu. Ia ma le ngaluenga le la atau mawhai atu iei le Sky I. O le aso lua le vai aso nei na tau au fiai na oi tūtino le malu, ai ese fo i le loloto ma le anua le whaato whala i ngā whaala potopotonga tuma oti, o le tūtau wa lava i whaataranoanga nei. O le waava ai le i tau sanga ua tona i ma le whainga whaavai o whesota inga tau te konolosi lua whesefulu lua lua whesefulu fitu, pe na o ngā, pe na au sia sini whaata atitia, ai o a fo ini vaenga tu tau ona toe whaalelea. Ua fuafua ina le whale tūpetu tu tonu o Samoa ni tula fono tau whaofia atu i le fono au whai tula fono. O nei tula fono tau whaofia, e ofia i le tula fono mo ofisa e whaatino ina no ngā tupe, ma le whaamui ina ia malu pui ai i la tau e ana no ngā tupe, mai whainga tau whaasese ma le sao, e le ngata i lea, e mata i tu ai le talawhia ngai o tupe tului mo no ngā tupe, ia whaititi ai fo i tupe e te tongi tangata o le itawa au ina lea whaina talo sanga ina. Ma le tuta ua au tu, ia atangia i au nanga nei ofisa mono ngā tupe, a wala malamalama ma mio tonu ina ia tutusa tangata uma, i le whaatuna ina o le tautua. O le tula fono tau whaaofi lona lua, o le tula fono lea e aunga mono ngā tupe la iti. O le wainga tau lai, ina ia mawhai ona laisene ina wha le tula fono wha le tupe ma ofiso lo o whatu le au nanga, mono no ngā tupe la iti i le mamalo le atuna o. E te tauna atangi ai pulenga le lei, e au fo iona mai o ai au wala malamalama e whaatino ai. Ana au nanga, e ala i le lipoti anga i le wha le tupe tututonu Samoa, ma ia wha maoti ala fua mata i ala mua malienga tau no ngā tupe, ina ia tau fia ini whainga e lea mio tonu. O lea ua te tala mai le avanua i le atunu ulau tele. E tu ina atu aini o lato fina ngalo e ala i fola ese o tu ina i lungo le upenga ta whailangi. Ale whale tupe tu tonu o Samoa, e whaatatau i ata whaataitai o tu la fono tau whaafina i lua. Ma e tapunia le tu ina atu fina ngalo i le aso tolu se fulu, o le masino iuni o le tausanga nei. Ua whaalau te lea tule au nanga le sosa i e te rokolu se mumu ia i la tau e malanga mo ngā luenga whaawai taimi. E to se furuma le ono i la tau o le amalanga mo ngā luenga i Nisila, i lalo la kamupani o le Hotus. O lea ua whaa upenga i nei tuma i mawhai i la vauna whaia i la tau whesoasoani mua, pe a whaia tula i maini whaalavelave au au maua i Nisila. Ele ngata i lea o le mamau e sea i o whaato anga o le a ngalulue ai, mamau tanga se. Na fasilingia le taitai o le vaenga tau soifua maloloina a le sosaiete ia aioluputea ko Retty Wolf, mai a ta uai. Ono ste momoa le ua whaieta o ngā sosai momoa ti vaenga fore le au piki. O le ala ua whaatino le training nea. Ai le malanga atu I whafulu mati o le vai atu fo. Ia mai masani a o le first aid o le CPR ia mamanua umama. O le manumanunga lava ina ia aua na I mau se soifua, a o alo ai I le sa ilinga o se leni na alai o na tuua ai ngai Samoa nei. E le oposa sila fia I le tote le wafano la tau soifua, a o iai ngā ruenga whaavai taimi I atunu mamau,
Ma o le laasanga lea ua tangi ai fo'i le amana ia e le kamupani o le hotus o le au aunanga a le koluse mumu ina ua whaatalosaga ina nia o onga. Ua umare whaitau masina ai ua toe o nina iaso o na whaataunu ulea o le tauwanga tele i le lalolangi le Miss Global lea ua tapenai le tamaitai o Nicolina a kui. Na whaeloa Nicolina i le Feiloaiga matusitala i le hasananafi lona nganga whaafitai le langolango o na ainga o le atunuu ai meiso kamupani o loo tūmalosi lona whaamumue e lona lua i le tamaitai i le nei sui o Samoa ua auai i le nei tauwanga e pe una ulua i tau vai le sa ave matau sala o Samoa lua whelua tolu ia Heilani Kurupu o le kamupani telefoni o le Vodafone Samoa le langolango autu i le nei whaamumue. I tala mai ta alunga o lea ua o sia le whaingapa anga a le lakapi Samoa ma le Pacific Australia Sport o se whaala putunga tau ta alunga i Ausitalia ma ua fua ina ili tino i tupe tasi te si 4 miliona ta la. O le neise leni o le afa atupe ai malanga le au lakapia tama ita ia le atunuu le manusina i ta minusanga whaavau malo. O le afionga le komisina maulunga o Ausitalia i Samoa, ia Will Robinson na whai masui o le malo Ausitalia e tau o awina le nei mea alofa i le lakapi Samoa. O le afionga ia namulau uru sa miliota o le presidene o le lakapi Samoa, na whaafitai le malo Ausitalia, whaapea le Pacific Australia Sport i le nei foai. Na maua le Feiloaiga o talafou mai waifanua ma le afionga le ofisasili o le lakapi Samoa, le tofa ia seumanu Douglas Naujang, mai e saunua ai. Ia o le agaga atoa le ia o le whaigapaga leina ia sa whangaale tatou mansina tatou fitu i le avea maau sulu maulunga o le tamusanga lo whaasolo pina masanina na ia le tamusanga ali. O le manusina ua moli mawina le mataina o le sawa atu i taamisanga whaavau malo ma ausia ai tūlanga maululunga. I tala mai le Pasifika ua pepesi le whaamai o le fiva o pona iwi po le dengue fiva i le atunu o tonga ma ua alu i lunga le numera o e ua afia. O le whaamatalanga le leitio whaavau malo o Nisila o whanau mai le sefuru ma le lua tausanga e o atu le sefuru ma le fitu tausanga le olo mafatia i le nei ngase. Ua amata whaatamo e le whaatinei no tui pui ai ua popo le vale le toote leo a ingai tunga tapu le tasi o moto tonga a wao i lea e toote le itanga tawa afia. Ua anga i tua le matanga ruenga o le soifua malolo ina i a inga tasi ina ia whaia tui pui o whanau ma taulongolongo i aiva e ngai tau na whaia mo le tuma malau tele ma le pui nga saunga le mu. Talafona mo le nei tūla manu ia tele tau alumanga o le nei aso. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifā, iwa tasi tesi malitasi, malifā mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Ole tātou telefona I lona lua I whasalawina atu le nei vaenga le tai au. Ia e pe ona whangaina le sunga matau aina isa ako. Ia tuina atu fo ilang no so malo si mai al company supermarketi a mau isa le ufi. Ia ai whaatalo whātum whawhelo ia tu lau tau whamaui. Ia ole o tātou tu se email mai o tātou telefon I le nei tai au. Yo tātou telefona pe ona tāpena ina masauni e tātou vaenga o telefon. Ia awina atu I le langolango sua mai pea le tātou company supermarketi a mau isa le ufi whaatalo whātu fo ila I le
pulenga ma le au whainga luenga wau te iloa ta fili. Ia. E ui ai le lolo wau le tau. Ia ai le mawhai au na tu ua le ala usu mai o le au whainga luenga company ia mo le whaatino ina o lato tiute. Ia ai mai se foi o nisi o supermarketi pe o whamatio ina i loto pā. Po si usenga ea. Ia. O si usenga ma ulu loa. Si usenga ma ulu loa. O le se lata o la lao si vaenga si ala mafuta mai oi vaiteli. Ia masale i moa. Ia. A wau i le whamatio le ifunga lei. Ia o lai tapuni. Ia o tapuni. Toi whalea ngā luenga i pe o nei ima toi whausia lata mo te fau. Ia, whatalo whātu i tātou kampani, o lo mafuta mai pēr, ia manisi o kampani e le o mai loa atu, e le ngata o inei, i upolu, ia whapea fo i le mo tele i sala whai. Whatalo whātu fo i le au whainga luenga a le EPC, o le LTA, ia e māloma lato vaenga, ia la fo i sa alu full whai tu lala lato au nanga. Ia e mata i tū nisi o tūlanga e tūla i mai, e mai se lava i lunga o ala te tele o tātou mālo. Ia whapea fo imtanga luenga o leo, ia ma le soifua mālolo ina. Ia ma le matanga luenga la, le fui mu, ia o matanga luenga, uma ia ma au nanga ia la u whaatino luas fu whai tūla, o nol matai tū ina. Pei fo i la o tātou, tanga luenga o sota inga, ia e ala atu i le tautua le nei, le tu AP, le si ufofonga o sa moa i lana a mo lima fas fulu, ia whapea fo i ana wha mo e tolu. Ia lua su wha i tu la le tautua, ana poli i tawhiri. To tele o tātou wala au ana poi na wata tala le leina. Wala au mai ia sala whai. Ia nga mua mai whi ale wala au a lua. Wa o lua ngai pe o ia ngai so o kai mai ngei e whai a kupo le ale kurango i ele kau. Ia nga lola i o lua whai anga whaasala launga i o le whaasala le anga. Ia mana ia fo i o. Le i fo i o le au nanga lua. Pa wani mea lua wa ai oe ki o ngase. Whai lo o whaakimu mai. Io e fa qua a ka pu. Ia ma avel tala sa o le tau. Io Ia ai mai so. O le na eta ul tai au ia le vai ngari PC. Ia ta lo fa si vai ngasi wa ta to e mo ila vai le angal tau to tenga lulu e la vai tonu lo office. Ia si vai ngale. Ia o le lato soifua le e ui le lo wa le tau. Ia e pe o le la wa sa ta mo fai fa tino na ia toi fa o le tise i mauta malawa ia fa tala wa tu malo lava le nga lulu malo tau ata ia mai se va ngar va tau ia vai tau company va ia le shipping ia la to uma nei ia ele tu ititia le ta au nanga taitas ia wa o tātou pitola au o le tau longolongo peila o na iai ia le whaasilsilanga tā ua mai le matanga luenga wa onga lea ua whaapea o na maa ua le tai au nei ia o tāpunia le tū mau a onga lava le malo al tātou malo a lea la e maua atu fo o le vala au mai nisi o le atu nuu. Be whaafea ia onga ia e ka le sia ma private schools. Ia o a onga lana. E vala au saoa o to iei tau mo whai e whaasotai. O na mauti no ai lea. Ia wao leo ngā fo inei o penga ta whailangi. O to ai ngā taimi ma to ai ngā le mautonu. Ia siaki ane lunga a whailawa te sila fia o le peita lea onga lo walo. Ia siaki na ua sila fia e ulua onga le tūlanga pe o na iei whaasisilanga lea whaanatinati lea nel tai au. Mai lea fionga ia e au Chris Hazelman. Ia siaki lava lunga o penga ta whailangi a onga na ia tau whanau ma tau walo. Ia e mauti noa ai le tala sao. Ia mo o tau, ne i whai atu fo ise man tau whaamatalanga. Ia ai ese ma se vaenga po o whaau pe a onga. A mai se lava onga e ka le sia ma onga tuma oti. Ia ai le lei lava le so tai pea. Ia o tūlanga na. Ia ai ele lei lava le mau me le lei le tau fio whanau. Ia ona o lea manino le tātou tala le tau. Ia e whaisina o le wofa amalo sia le tele o timunga. Ia whaamalo sia fo ile malo losi o savili. Whautuanga o lo longa. Ia o lapata inga le o ngā sami. O lo longa no whanga tūmata whanga mangalu whati maua lunga. Ia o vailale au whangota. Lau tau tai. Ia o tūlanga na wa leanga o le whaamalo sia mua moena mai o le ngā tai whale o ngā sami.
whaamalusia ia savili. Ia whaamalusia ia timunga mafa. Ia olona winga. O lea whaina amai mal whautuanga wa ai tau. Ai mai se lava fo ia a inga fo ia no nofo lata i le ngata i whale. Lunga le sami. Ia ma a inga no nofo i nofo anga mawala lalo ia lolo vai ango fie. Lea na au mai ia ma le whautuanga ia. O sila fia la vai la tau a whai wale saonga le mu. Ia o te tau na sa ili se nofo anga i oi wha mautu iai o nei e la matia ai fo ile soifua i tūlanga wha pene wa tātou te leiloa. Po le ale le umi le wha pene e le tau ali ta fili. Sa leila tūlanga na pe ona iai ia o le leila wal tātou whai mea wha longo lava le officer wa ai tau. Ia sanga le mu oe sanga le mu tātou uma. Ia malu puipuia vanga uma e pe ona iai. Ia ai mai se tātou tala tau. Ia o le reporti lata mai mo se tātou atu moto toke lau. Ia ile nei tai au tulanga pe ona il tātou tala tau o le talala nei tau ia mo ne tātou paanga i toke lau. Ia o le riboti nei tala tau mo toke lau pe ona whaamawina i le afa lima le vavea nei. O winga le tau sa vaenga whaatupula ia o pe au maa le ea lo anga i malia mai i saute o le atu toi lau pitai. O au savili mai mātu i sifola uftiai la atu nuu. O lapta ingo savili malu losi o lo wha malu sia pia mo o ngā sami ma lau whanua uma o le atu toi lau. Wa inga le tau mutu lau wha muta mai le waluanga le boa nā neimo o ngā sami ma lau whanua. O savili mai i mātu i sifo tolu sulima ngai atu le 5 kilometer le tu la mai wha atau tau nisu taimi. O le sami so ai mo le so e awoi nisu taimi ma nei timo pupu. O le aso tai au e awoi nisu taimi ma nei timo wha pia wila ma whai tili. Wa inga iona tuatu e awoa i nisu taimi manai timunga pupu. Reporting on tala tau wha whakamai toke lau nei wa inga le tai au. Talavania, good morning once again. Toke lau, here's your morning forecast for you for this Thursday morning situation. An active trough of low pressure lies low moving to the south of Tokelau. Meanwhile, a northeasterly winds flow prevails over the crew. A strong wind warning remains in force over waters and land areas of Tokelau. Focus a minute tonight for Tokelau over waters and land areas. Northwesterly winds are 35 to 45 kilometers per hour. Casted times around seas. For today, cloudy periods with brief showers. And for tomorrow, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. And for Fredag Luke, cloudy periods with brief showers. Yeah, ole auta le ngana tala tau mo le whaafanga toke laulo to whamaui. Mai sal whaafanga mai nei vaenga o le tai au. Ioi, whaatalo whātu, talo whani toke lau. Ia talo sia o le nae, manuia fo'i ia le nai tu o le vasa o lo uto mafuta. Ma whaalongolongo mai ai. I le tautua le nei a le 2AP, ma le tua fo'i o nei tātou uso i toke lau. Ia sa whai lava tātou so ta inga i nāfu i teimi wa sola. Ia mai se o tātou por kalami a to i lau lea sa whaatino i lunga o le si ufonga sa mua le 2AP. Ia whaatalo whaatu i a nukunonu whakaofo ma atafu. I le nei tae au, ia mahalo lava. O mātou i nei a pia, ia o matua tūlanga lolo wā lava le tau o lo o iai toke lau. Ia e te tele ti munga, ia ma le savili, ia alu alu fo ia toa. Ia na umarole na toa, ia ai alu fo ilisi taimi pe awhai tūla, po o le luas fulu fo i minute ai to yoso mai fo. Fa pe na winga o le tau le iai. O le wala au mai nisi fai me fia i loa po le ale tūlanga o iai le alu a ngai i le matale i pata. Ia ai o le a tu pia wala e whaafonga mai le a i le matale i pata. Ia ma wala au mai fo i se tasi po le ase tūlanga o iai le taimi nei le awala tele. A wau te iloa e au ia o la e tūlanga saunga le mūla va le whemalanga ai. A wa ana iai ni whaafita au li fo i lo tutupu ilunga le awala. Ia wale wa fo i ona longo mai ele pūlenga le whilaua inga lau ele au TA. Ia e mo le taimine ia tātou tali pea ia peo o mai se whaalinga po le ase tūlanga o iai le aluanga i le tūle a mātou le tawhili. Ia, wale le maui, ia tātou se mai le reporting nei le tala tau mo le tātou atunuu. Ia o whamatalanga i a winga lolo wā o le tau. Numera sulma le ono mo lau whanua ma o ngā Samoa Samoa pia le whamawina le tā 5 le vavea nei.
Whaamalusia lap ta ingo timunga mafa, whaamalusia whautuanga lolonga, whaamalusia lap ta ingo savili malolosi, whaamalusia lap ta inga mo o ngā sami, whaamalusia whautuanga lolonga ino whangatuma ta whanga, whaamalusia whautuanga o ngalu whawhati mawalunga. O whaamaunga ia te satelite lanta mai lo o atangia ai le whaatupula ia whetaya ingo savili ma timunga le Pasifika I saute. SBCZ o lo ta otopea ilunga le atunuu. O le atulangai au mai timunga ma e mamafa whapena I wila mawhai titili. O le isi whaupoponga e au mai ai iau o savili maalolosi le lai to lau savili mai mātui sifo mai whaatautau nisu taimi. Ma e si itia ai le mawalunga o ngalu mauma e sili atu I le wha ma le awha mita I o ngā sami o Samoa. E iei lewa I mamau o nei winga lolo wā le tau e wha wau se ia o atu I le aso atai au. O nei tulanga o lo wha maalo si ai bela mta inga ma whautuanga o lo ta ua ilunga mo le atu no u atoa. A afianga ono alia e maiai e mamafa timunga ma e malolosi savile ma whaatu tau nisu taimi e puaua masise a wala no whanga mawalunga ma e lolovai no whanga I tafa te whaala. E ono iai ele solo whapea lolonga I vai tafe te tele ma no whanga ia awhia ngofie. E mantua so ma te tawhea wal sami ma e whawhati mawalunga ngalu e ono iai lolonga I no whanga tu ma ta whanga mawalalo whapea one ta whia. Here's our public and marine severe weather information number 16 for Samoa. Heavy rain warning is still valid. Flood advisory is still valid. Wind warning is still valid. Marine warning, coastal flood advisory, high surf advisory are still valid. Based on the latest satellite images, the active South Pacific convergence zone remains within the vicinity of Samoa, and this will continuously provide rain with heavy force and a few thunderstorms for today. In addition, anticipate strong northwesterly winds with periods of gusty winds, which would elevate waves and swells height above 4.5 or 4.5 meters over Samoa's marine waters. These severe weather conditions are forecasted to persist through tomorrow. Henceforth, the above highlighted warnings and advisories remains in force for all of Samoa. Potential impacts for Samoa: heavy downpours with poor visibility, strong winds and gusty periods, foggy and slippery roads over mountain passes and ranges, pooling near roadsides and waterways, possible landslides and floodings in major rivers and vulnerable areas, strong currents and very round seas with dangerous surf, possible coastal inundations and beach erosions. Ya ole maninonga le nao leo te lenga atol na tala tau ya mo le tatu wa tunuu ya mai ele fofuanga le ama waseisi tala la tamai le tau ya fa maunga mawinga lolo wa le tau ile staimia le tau nei po le afa sultas maui ya fa fonga mai fo el tatu wa tunuu ya ole tatu wa reporti la tala tau ya mo tatu le nei tai au ma lo fonga te Filipepe ia o le nau whaafonga mai tātou atunu o leo te vaai atu lava i le te leo tu ufesili lai tu ufesili a ngai I lunga o le page ale mek vai mai ia pe whaafea lea o ngā ale universite pe whaafea o ngai ia pe lava o na maali e fo I le whaafonga mai ia o a o ngā le maalo paua leo le whaalinga le na mai o a o ngā malava government schools ia e tāpunia le tū mau ia ona o le tūlanga lolo wa le tau e le o toe pose lilo le whaafonga ma le silafia an tātou watunu. Ia a o le tūlanga isia o ngā ia e le o mai loa e le taimi le nei e pe anu whai atu te Filipepe. Asi pe ilunga o lato I tūlau. Asi pe iai pe le o iai ni whaalinga. Ia a o iai fo isa telefoni wala au. Wala au iai manu e le I o mai e momoli mai ta mai ti le a onga. Ia a lea fo uwa ai atu leo pe ua tau whio lolo mai nei taimi o le tai au. Ia e whaapena la winga o le tau o lo tātou iai e whi sui ia e whaapena taimi wa malu o le taimi ua sau le ato al whaatau tau. Ia whaatalo whaatu fo ia duene o tātou whaatasi nei tai au. Ma lo la vale ala usu mai whaapeo na ua e lolo vai ai se vaenga o funga lei po o whiale.
ia a lea e fai mai tu wei o lo wa a mata fo ona lolo vaia ina o wa a mata ona lolo vaia ia wa fai o le malo lo le o le ti munga le ia o le tūlanga le nai o ia no foanga ia ma sani ona lolo vaia ai talia fautuanga o lo fautua mai elva ai tau mo a inga o lo no fo lata i le sami ma a inga no nofo i no foanga ma wala lalo ia o tu ainga tau fa pe nei le tai o le i te fili pepe ia o le kai au o le koko alais o le meve vela o le vai vela o le kofe ama tu ein fo ia se kofe fo pe ia lai uma ko ia lu tu ei me kofe e ala mai se fo ia male fa mana tol tatu por kalame ia i la to e inu fala au tai au ia mai se fo fala au nai matu tausi ia o vai nai fa na la iti ia a mai se voi o le alava pesi lava le wha mai il fulu ma le tale ia o le tino pepe ia mai se o le ua ia i whaatasi le leanga le tau ia tau tuana fautuanga so i fua malolo ina o lo tu ina mai tau tuana ia suavai le suavai ina ia ufi malu teu le lei ia ma whaapupuna le suavai i le taimi le nei le o tato ia i tūlanga wha le tono le tau e o fo i tau mafa ia fa pe na ona ufi malu le lei ma teu le lei tau mafa ia a o sua vai ia o le mea pito sili le na tau fa pupuna le sua vai ia wale pui o le saunga le mo le sua vai mo le soifua maloloina ia ai o le o toi titi a fale fitu pe toi lua e minute a fale fitu ia o fo le taimi o le tato por kalame fa atulanga ina o le Eterina's Top 10 ia fa talo fa toi foi i tamaita o Eterina o la o moe lo Eterina wa le sea o ngai le tai au le nei ia ai mai se foi ia nai whanau malama ia o lana ala popo i lunga i tā pena mo le a onga ia mai se la ia whanau la ia onga le malo ia o te talitonu ia e whapena fo inisia onga tuma oti fo ilia la ua o i fo ia i se whaalinga ia i lato ia ai e pawala al fautuanga tato por kalame ia fai wale isia onga ia no fole le fale fai mea onga ia mafile mule le nei so ia ona o lea tato te ia i tūlanga faale tono le tau nei so ia ai tato se e atu le tato por kalame o le Eterina's Top 10 toi fo i mai fa awau tato fa soa nei tai au Eterina's Top 10 fa aftai tele lau tau wha maui ia tato musika ele ngana Samoa ia e pe ona ele nei vai ngale tai au le alata mua atu ele whaiwhai isi Samoa mai Mita, mita, iso se
sili ona taua ile amanu e alu o se usu a se matai malana avai ai ate ale inati le au mangai a whaanati nati ole tau pou ile tano ai awane isasi le palu avai a popoto ai uma otama itai le fola fola ava ia e mana tua inati ole tanoa ia te amua mua o oe ole a atasi whakea malelu pesina o ava wipu e pui pui e au whetalainga tātou toe te patasi atu i le tuwha ava se mea e mata ina o se tamapoto e tau alanga Niliua nei le tau tu so ma imiti lava o le atu I le ta ina o i pua tamali I o le nu Ole avai tamani I umalava Tunua mapule I tu au malakawa Ai mai le tai Maleva au fonoti Tama malato
Whawhiwhianga nā ia ilunga tātou e te Rina Stop 10 i le nei vaenga o le tai au. Ia mai le sao le whapese ala kolisi ma ua lunga o vai maunga. Ia i le nei tai au va mai pese fia nei. Ia e ui le lolo wā le tau. A o le langona naval nā ma le nganga nā ia i tātou. Tātou e pe ilunga tātou e te Rina Stop 10. Ia i le nei vaenga le tai au. Se mai le se tātou whawhiwhianga mai le kolisi maununga o avele. Ia ma le pese whaingoina Samoa matangofie. A o lea ua mautinoa mai, ia le tāpuni ai ia o Robert Lewis, o lea onga Robert Lewis, ia awa onga le primary school, ia wapena fo i malkolisi. A tupai, a tulangana, ia mai se fo i o le o le tele wa onga ia e pe ona ia onga le malo o lea lava ile o motu le wala au mai le mamalo la tunu utulanga pe ona fia sila fia ia e mai se wa onga e ka le sia ma onga tu maoti wa onga amata ia ele le lava le fesili pe fa nga pe a o le secret le telefoni fa nga pe lunga le le Facebook page ia ale matanga le wenga wa onga manganu ave pe il fa afsili ona fo lo nga lue uma ia le au fa nga wenga i le timing e a mai le tali manino ia mo le sila fia mai se lava nai matua ia tulanga pe ona yai ia moni a ua te Filipe pe le nei fo i vai ngol le tai au ia e pe o le nana fa fonga mai lo tanto wa tunu ia i nisi nau tanto fa fianga ia e me se fo i on tanto fa sisilanga mai nisi o onga ia e le pe le fa wa le tanto por kalambe o le Terina Stop 10 mai le au fa special kolisi mo lunga a vele male Samoa matangasi. Thank you.
Every evening, before I sleep, I drink my coconut. Coconut, 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 coconut. He said, my mama, she cooks rice with the coconut. My auntie, she cooks taro with the coconut. Coconut, 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 coconut. Every morning when I wake up, I drink my coconut. Every evening before I sleep, I drink my coconut. Coconut, 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 coconut. O le whawhiwhianga nā le tātou e Terina Stoketaine le vaenga le tai ao mai le au besa le 5 stars coconut ia o ti munga foi whapene ia o le lesa whaapopo la vai whaingo fie ia mo le mamaru a lea o le ato o tele le au nofo fale ia lea o le a no nofo fo le fale nai whanau whaau pēn tātou musika i lunga le tātou e Terina Stoketaine ia i le nei vaenga le tai ao mai le au besa le whaiwhai isi ia o alu pepe le tau manula toi whaatalo whatu pe a whai o nāwhata e maua me tātou whaasalonga nei tai ao. Good morning ma lol soifo manuia. Waku wai. Oh
Ia, o le taimele wati ne vaenga o le tai au, le o toi 5 minute le toi na tālea o le itu la valu. Ia, a o lea fo iwa mai tau, toi palasi te telo ti munga, ma le malosi me o savili, i le nei vaenga o le tai au. O lea fo iwa wha amaonia mai le lau pepa, ia o le Facebook a le aonga sento, lea ua le aise aonga sento, ia i le aso le nei. O le ua wha amaonia mai ai le tāpuni o sento. O le kolisi o wha atua, ia o le alawa te tala whai to toa mo le tu ina ato whanau le aonga. Ai a sila fia lava na matua e le sefe na au mailo walo le aonga. Ia ta ofi le lei ainga. O le tūlanga la le iai le whasisilanga a le aonga le whatuatua. E pe ana tu ina mai lungo la tawa o penga ta whailangi. Ia mai se whaila NUS santo pai. Ia, moni au i le saunoanga te Filipepe i le nei fo i vaenga o le tai au. I le whanfunga mai o le tātou antunu. Ia, e pe launa i le tātou University o Samoa. Ia, e pe ona whailo mai lungo la tātou Facebook page. Whai ele mawhai ona e maua le vasenga i le nei aso. I le tūlanga i le anga o le tau. Ia, o lo mawhai ona e whaonga ina i le mudo. Ia, po le online study. E mawhai e ona e maua ia le tūlanga i vasenga e mise fo i vaenga whampena. Ia o le nei vaenga, o le nei aso te Filipepe, ia ua ai fo le toi palasi malosi o timunga. Ia i le nei fo i aso, ia i le whanfonga mai o le tātou antunu. Ai mise ai o le mori mau a le tātou antunu. Ia o le sa o le lava o le ai e maua mai ma fa mauni mai le na nga i lava va usu i nei mul fanua nga i sale longa i savai. Ia o le na alu lava va usu i le tai o nei alu atu la le ia pia nga i moteli sala fai a o le lava le i sausa va mai savai nga i nei. So lo no winga la ia o tulanga na o lo tulu mata ia pea ia matali tali pea se fa matalanga mauti noa ia mai le pulenga wafu mava ia mo le mauti noa ia fa malanga inga va motu ia lua a tato se mai le se tato fa vifianga pe ona yai o tato pe se muri foi lea taua lunga ile tato it's arena stop 10 mai le awe best 5 stars love and passion. Your whole life color is blue, but don't worry, cause I'm true. These feelings I feel for you are feelings of love and passion, and don't forget the satisfaction. You got love and passion, will never die. Oh no, the feelings of love and passion, and don't forget the satisfaction. Yeah, you got love and passion that will never die. Well, sometimes a problem arises and it hits you when you don't need it. Then you find the answer eludes you, which leaves you nothing that you can do. But don't worry, cause I'm true. These feelings I feel for you are feelings of love and passion, and don't forget the satisfaction. Oh, you got love and passion that will never die. Oh no, the feelings of love and passion, and don't forget the satisfaction. Yeah, you got love and passion that will never die. Jam on. Satisfaction. You got love and passion that will never die, will never die. Love and passion, and don't forget the le whawhiwhianga nā i le nei fo I vaenga o le tai au I le whawhunga mai o le tātou wa tunu. Ia, mai le awhai pese a le 5 stars ma le love and passion ia I le nei fo I vaenga o le tai au I le whawhunga mai o le tātou wa tunu. Ia, pe ona ma
whaasoa ai fwoi mātala no ai fwoi le tofai anta Filipepe ia ile nei vaingo le tai au le malosi ia o le tūlanga lea fwoi woi ai ia le toe angi mai o le matangi ai mesei o le palasi o Timunga ia ile nei vaenga o le tai au ia o le nei ua tanto ia fwoi ia ile toe whansalawina wa tanto tanfo ile tu lai valu ia pe ona ia ile tautua ma le aunanga ia ale tuaipi ilona taimi ile tatonu lava le valu ia whanolonga a le company supermarket a mauvisani ufi. To make your family meals extra special, choose Manaya Family's favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I talafonga le tuaipi I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi malifaa iwa tasi tesi malitasi malifaa mo iwa lua tesi malitasi malunga o le sino mai ngoa I ai I lunga o le tuaipi Facebook page palahala ata le malo le TV iwa le si ufafonga o Samoa le tuaipi. Talo whelo tātou atu no o ai alo mai au se whapoponga o tātou tala whau mai vai whanua. I tala amata, ele I whaatawanga wali le matanga nuinga o whesota inga ma whaamatalanga te konolo si whinanga lo whaala po te putunga, ma bisinisi tuma o timo o aunanga tau te konolo si, aina te tala ia I le awanoe au waia I le toe tala noina, o swinga o ngā ea o na whaia I le whainga whaavae mo au aunanga tau whaamatalanga te konolo si, o le amana ia lava fo I le malo o ana pa anga tuma o ti, e au tala ina ni whaavai mau tū, mo whesota inga te le vavave ua iei nei, awa o le isi le atina e te leisa moa. I le aso mulimuli o whaataranoanga na whaangasolo I upulu nei, na whesiringi ai le awhionga ia whaaso o tauloa Sam Saili, o ia lea o le whaatanusili o le Sky I Pacific, na ia saunua I le tāua o le iloilonga le nei ua whaia, mo le kamupani o le Sky I Pacific. Ia mo le company le Sky I, ia awa o le tato company le e tonu I le technology. Ia o Sky I wa te le lava ia tato technology po o software fo o naosia le Sky I. Mo tato tangata tunu nei. Ia e tā ua lava la le policy le National ICT Policy le la whaatinu pe le la draft. Awa I le la baba ai le Sky I ia whaapea fo I le private sector I le po le ale le lumanai o le baba ai le tato malu. Ia tau mawhailio o le Sky I ia nganu lue whaatasi. Ia o ngatasi ia le finangalo le malu. Ia ma le nganuenga le la atau mwhai atu ia le Sky I. O le aso lua le vai aso nei na tau au fia ina o I tūtino le malo, ai ese fo I le loloto ma le anoa le whaato whala I ngā whaala potopotonga tuma oti, o le tūtau a lava I whaataranoanga nei. O le vava ai le I tausanga ua tona I ma le whainga whaavai o whesota inga tau te konolosi lua whesefululua lua whesefulufitu, pēna o ngā, pēna au sia sini whaata atitia, ai o a fo ini vaenga te tauona toe whaalelea. Ua fuafua ina le whale tupe tu tonu o Samoa ni tula fono tau whaofia atu I le fono au whai tula fono. O nei tula fono tau whaofi, e ofia I le tula fono mo ofisa e whaatino ina no ngā tupe, ma le whaamui ina ia malu pui pui ai I la tau e ana no ngā tupe, mai whainga tau whaasese ma le sao, e le ngata I lea, e mata I tu ai le talawhia ngai o tupe tului mo no ngā tupe, ia whaititi ai fo I tupe e tutongi tangata o le itawa au ina lea whaina talosanga ina, ma le tuta ua au tu, ia atangia I au nanga nei ofisa mo no ngā tupe, a wala malamalama maami o tonu ina ia tutusa tangata uma, I le whaatuna ina o le tautua, o le tula fono tau whaofi lana lua, o le tula fono lea e aunga mo no ngā tupe la iti, o le vaenga tau lai, ina ia mawhai ona laisene ina whaale tula fono whale tupe ma ofiso lo o whātu le au nanga, mōna no ngā tupe la iti I le mamalo le atuna o, e te tauna atangi ai pulenga le lei, e au fo iona mai o ai au wala malamalama e whaatinoi, ana au nanga,
e ala i le lipoti anga i le whaletupe tututonu o Samoa, ma ia whaamaoti ala fua mata i ala mua malienga taunononga tupe, ina ia tauwhia ini whainga e lea miotonu. O lea ua tatala mai le avanua i le atunu ulau tele, e tuina tuaini o lato finangalo e ala i fola ese wa tuina i lunga o le upenga ta whailangi. Ale whaletupe tututonu o Samoa, e whaatatau i ata whaataitai i o tula fono tau whaawhina i lua. Ma e tapunia le tuina ato finangalo i le aso tolu se fulu, o le masino iuni o le tausanga nei. Ua whaalau te lea tule au nanga le sosa i e tero kolu se mumu ia i la tau e malanga mō ngā luenga whaawai taimi. E to se fulu male ono i la tau o le amalanga mō ngā luenga i Nisila, i lalo la kamupani o le Hotus. O lea ua wha upenga i neito mai mawhai i la vauna whaia i la tau whesoasoani mumua, pe a whaia tula i mai ni whaalawelawe a au maua i Nisila. Ele ngata i lea o le mamau ese ai o whaatoanga o le a ngalulue ai, mamau ta ngase. Na fasilingia le taitai o vaenga tau soifua maloloina a le sosaiete ia aiolupotea ko Retty Wolf, mai a ta uai. Ana ste mo le wa faita un sosai mo si vaenga fore le piki. Ale ala un fascino ile le training ne. Ai le malanga tu fa full masti o le vai to fo. Ia mai masania ole first aid ole CPR ia mamanua umama. O le manumanunga lava ina ia aua na i mau se soifua, a o alo ai i le sa i linga o se leni na alai o na tuua ai ngai Samoa nei. E le oposa sila fia i le tote le wafano la tau soifua, a o iai ngā ruenga whaavaitaimi i atunu mamau, ma o le laasanga lea ua tangi ai fo i le amana ia i le kamupani o le Hotus, o le au nanga a le koluse mumu, ina ua whaatalusanga ina nia o onga. Ua umare whaitau masina ai ua toe o nina iaso, o na whaatau nu uleo le tauwanga tele i le lalolangi, le Miss Global le ua te penai le tamaitai o Nicolina a kui. Na whaeloa Nicolina i le Feiloaiga inga matusitala i le asana rafi, lo na nganga whaafitai le langolango na ainga, o le atunu u ai meiseo kamupani, o lo tu malo silo na whaamumue, e lo na lua i le tamaitai le nei sui o Samoa ua awai i le nei tauwanga, e pe una ulua i tau waaile sa ave matau salau Samoa lua whelua tolu, ia heila ni kurupu, o le kamupani telefoni o le Vodafone Samoa, le langolango au tu i le nei wha moe. I tala mai ta alunga o lea ua o sia le whaingapa anga ale lakapi Samoa, ma le Pacific Australia Sport, o se whaala putunga tau ta alunga i Ausitalia, ma ua fua ina ele tino i tupe tasi tesi 4 miliona ta la, o le nei se le ni o le afa atupe ai malanga le au lakapia ta maita ia le atunuu, le manusina i ta milusanga whaavau malo. O le awhionga le komisina maulunga o Ausitalia i Samoa, ia Will Robinson na whai masui o le malo Ausitalia e tau au ina le nei mea lofa i le lakapi Samoa. O le awhionga ia namulau uru sa miliota o le presidene o le lakapi Samoa, na whaafetai le malo Ausitalia, whaapea le Pacific Australia Sport i le nei foai. Na maua le Feiloaiga tala fau mai waifanua ma le awhionga le ofisa sili o le lakapi Samoa, le tofa ia sau manu Douglas Naujang, mai e sau nuai. Ia o le anga atoa le ia o le whengapanga neina ia sa whangal tatou mansina taito fitu i le avea maau sulu mo lunga o le tamusanga lo whakasolo pina masana na ia le tamusanga li. O le manusina ua moli mawina le mata ina o le sawa atu i tamusanga whaavau malo, ma au si ai tūlanga maululunga. I tala ma le Pasifika ua pepesi le whaamai o le whiwa o pona iwi po le dengue fever, i le atunu o tonga ma ua alu i lunga le numera o e ua awhia. O le whaamatalanga le leiti o whaavau malo New Zealand, o whanau mai le sefuru ma le lua tausanga, e o atu le sefuru ma le fitu tausanga, le olo mafatia i le nei ngase. Ua amata whaatamo e le whaatinei no tui pui, ai ua popo le vale le to o te leo ai ngai tunga tapu, le tasi o moto tonga, a wao i lea e to o te lei tangata wa fia, ua anga i tua le matanga ruenga le soifua malolo ina i ai ngata i tasi, ina ia whaia tui pui o whanau, ma taulongolongo i aiva e ngata tau na whaia, mo le tuma malau tele, ma le pui nga saunga le mu. Tala fauna mo le nei tūla manu ia tele tau alumanga o le nei aso.
Whaapaponga I tala whaua le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi male wha iwa tasi tesi male tasi male wha mo iwa lua tesi male tasi malunga o le sino mai ngoa I ai I lunga o le 2AP Facebook page male ala ata le malo o le TV iwa le si whaponga o Samoa le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Salawina o tātou telefone nei vaenga o le tai au. Ia, mai le sunga ia matau aina isa ako. Whaatai tene lawa punenga ma le uwhainga nuenga company supermarket ia a maui sa leufi. Lango soa malo si tātou telefone. Ia, ole nei fo i vaenga o le tai au. Ole ho toi mai tau to pai o toi palasi ho ti munga. Ia, ile nei vaenga o le tai au. Ai en tantununga. Ia, ole ua. Anga mai to tele nunga le tele. Ia, mo le amatali o ngā nuenga. Ia, moni au le saunoanga fōi te Filipepe le nei vaenga o le tai au. Ia pe ona whaafonga mai mo mai fōi le tātou antono. I le tūlanga lolo wao le tau. Ia e mei sei fōi. Ia o le tūlanga le nei ua tātou waaia. E mei sei fōi. Ia o le tele na tāpunia nisi o a onga. Ia e mei sei ai o whimalanga inga. Ia vao motu e lua. Wa pe o le na au mai le whasi silanga te Filipepe. Ia. O le whaasasilanga nei mai le matanga ruenga pole pulenga ofisa pulenga o waa. Whaasasila atu le malo le atunu ufe malanga I le vaa mol whanua masale longa o le o whaatau wina tātou malanga I le aso ai ele o whaasolo I taimi e peo o na whaatulanga ina o na utulanga lolo wa le tau ma le saunga le mu o whainga malanga. Ma lo level on sai ma le fina ngalo malama o nisi fa mtalanga fa so tai mai tata ofisa utu matautu muli fanua po sale longa so la ole lava manino o lai lava e fewa iva ai le va o muli fanua masale longa ai le o tu utai mia e kai pe o le valu ia o le va al se fulu va al sulua lona winga o lai fua lava le sila fo ia kapiteni mal au va I le kilia mal le o le ala va ia ona fato alo le pe la le na maua mai ia o le ia nga I mai le va ausu mai salafai lona winga ia ele o kilia le ala va mai se lava o le sawa ia va mai se vai na o le va ausu le na anga ia tu nei ia pia ia mo tele salafai le na mauti noa. Ia, moni le saunoanga te Filipepe. Ia pe o le nana whaafonga mai lo tātou wantunu. Ia, e pe o nei ai ia le whaasisilanga na mai le pulenga o wafu. Ia, me se fo ia pulenga o waa, company waa le antunu. I le tūlanga wa e pe o le e tele lava ina langona ili le tūlanga le o le fia nisi. E le o iloa. O le saunga le mu le ave le whamua. Ioi. Ia, pe o le vaenga le na o lea e iai ia mai fo I whansi langa la tau ia ia e me se fo ia o pulenga o waa ma wafu ia whaapena o na lava papale maua le ono sa ia le atunu ia mawhai ai awa se mea ane ai alu se whainga malanga ia e tupu mai se whalave lave ia
tantou tele e tu wa ia lau va male a ia moni ia tulanga na ia o le foi wa mai le fautuanga mo le sanga le mua le fionga le komsina o fui mu ia le fionga ia tarvasa o le va pe mai e fautuanga mo le sanga le mua la tunu ia utangia ma fa taua la tainga mai le office le va ai tau ia fa foi ma le sanga le mulo sa au le fa tamala ia sila totoa i ona fianga ia ma fa no novo file mo fa na u tono maota malawa au le Feiloaiga ai mo fa la fa sei fa so ta i leiva testas tu sapele i so credit e ma fai la ona e vala au i leiva testas ia wa le no mema vili fua le na fa malo anto i fo ia il pulenga male au finga benga fo emisil mtanga benga fo mum fa la tu fa fo se ia wa pe yo le tei ale nei e tele na la to fai mai e vai nga fa pe nei ia e mesi e pe yo la to le ole a sa o luma e mesi e ole long pu ali i pe ole tanto wan tu no ile tu langa ole sa nga le mu ia e mesi ia o vai nga mo fai e ona tali atu ai ia ile nei vai tau o le si vai nga fi avelta fa talo fo mala ta fa malo o le pulenga o malu si anga fa ele tise ia le ana mo le mawina ile po na po e ui lava i le lolo wa o le tau ia e sa fa afitai lava sa ma fai ona fa atinoina la tau ngaluenga ia sa mo le mawina fo i le anga fa afitai o nisi o tanto mo malo le atu no ia ilunga upenga te fai langi le fo isa o maua sa fi so so ia e ala i tulanga fo ia a vifo ai mea ai ia se tau singa vaenga fo ina ia fa afitai le tanto atu no e ui ai na peso o le paua ia ai o lo tau mo fai lava le pulenga ia e fai ia vaenga e fai ai ona toi fa ola tu le paua mo vaenga fa pena yes o le ngaluenga le na ia ona o le tau mafai lava ina ia fa ale leia vaenga uma wa ia capos ia vaenga fo ia o afi le tele ia e ngaludue e vaenga le EPC ia o le tulanga fo ila le na ia o le asa mo le mawina e ui le lolo wale tau ia mana tua pe e fai te ngata lava le fati nonga o ngaluenga si vaenga sia le EPC ia e mai se pe au o ina le anga mai fa pe nei le tau ia o tulanga na ai fa maloa tu lava i le pulenga ma le au fai ngaluenga ia le ngaludue ma lo fo le on sai tiu te ma fai vai pe ona ia o le fo e mai tauina ia o le fo e mo tu sia le ti se ni se o vaenga le tatu tu le taimi le nei ia pe la tatu ia o le lava ia le tatu wa fi fa le o le ia o le lava ma fai ona fa awa wina ile tautua ma la unanga ia a tatu fa salonga le ngata le tu EP ia a le TV iva ia ia pe o tulanga le na ile fa funga mai le tanto wan tu no ia ai fa malo atu ai ia o le si vaenga le fita no fo io le tanto tan fo wan nei pe ona reportia mai ele li o mate nei sa ako ia ele ian politini la le po an telefon mai le tu ta longa le wa ia le so tanga le ia mse fo io le fainga me alofa al la pisa mo ia mai le malo au sitalia ia pe la ona ia ile nei vai ngole ta ia le na fai ia le Feiloaiga tu sitala ia mse fo ia le la pisa mo le wa fai me alofa mai ia le malo au sitalia ile tanto la kapisa mo tawala mai le so ni le nei le Pacific on sport ia e tasi te si malfa milione tala sa mo ia le fainga me alofa le nei ia pe o le aunga lava ma le fa moe o le fainga me alofa le nei ia o le tulanga ile una ia pe o le tanto au le o le manusina mo le silafia ai pe ona ta ua ele office silio le la kapisa mo le to faia si o manu tankles now chan o le sila ai o le la kapisa mo ia fa pena ona atinae ia mamfai ona sawa tu ia le tanto au manusina ele ngata i tamilusanga fa wa malo ia ai o le vainga lava le tuli loa o le tulanga i le HSP 7s ia le fai e tausanga te itasi ia pe o le vainga lava le na le tamu fai ia una ia ai ia anu tama itai ia o le antu no ia e fa pena ona taua mai ia ile tamilusanga le nei e pe o nisi na o tanto telefon anto Filipepe ia ile nei foi vainga o le taiao na ia tulanga na pe ona tu mai fo ile tau au ia ona ia tunu ia e lango sua ini se tatu talonga o le fo i fanga solo lava ia le tamilusanga le
neti polo. Ia o le whaanga solo tamisanga neti polo. Maua ia tau mawhainga tato au le tifai moana. Ia e pei o na iai. Tifai moana lea na mai a fo ia le senta alonga ma le au neti polo Papua New Guinea. Ia lea na maa loa i fo ia le tifai moana. Fitu se fulu ina ua uma round se wha. Fitu se fulu le tifai moana. Ia ai 5 sefulu lua ia le Awa Papua New Guinea. Ia o le kuata tolu o le taalonga o aina i le kuata mulimuli. A le kuata tolu o le taalonga e malolo ane o lai 5 sulfa Samoa i le tolu sul 5 Papua New Guinea. O le fai unga le kuata lua. Tolu sul 5 Samoa ai 2 sul 1 Papua New Guinea. A le amatanga la le taalonga ina ua malolo mai le round mua po le kuata mua. Suluiva ia le tifo moana. Ia ai se fulu 5 ia le awa Papua New Guinea maua e tau mawhainga matua i maua e lama ia tau mawhainga sa tātou au lea fo ina suipi tātou au al tifai moana la tālonga matonga ia o le tātou au tifai moana ua so nei ona tolu malo so nei ona tolu malo na mua manu malo i le la tālonga mawhiti ia i le asunga fua so ai ma le la tālonga matonga ia le foi na manu malo ia le lan talia i le taalonga le pe ona i le po na po le foi ona ta alo in Papua New Guinea ia o se tulanga mata ina tulanga le na fai ai foi ia le ta milsanga ia me se ai ia o le tulanga ma walunga le voi ai ia le tatou au neti polo na to ia ata Filipepe ia pe afua ai i ai ia le tele na e fai lava sina va mau ai e manu malo ai ia ai ole silfia fo le tunu o tamil sanga le nei e tasi le tunu o mai le atu Europa ia po o vaenga i tutono le li o le tamil sanga ni tipolo Europa lo i tutono le tamil sanga le nei le ai le au Scotilani fa tasi ai mal national os team le ala o tele o maua le po o ai o au ia mua ta alo ai mal le so o le nations os okay. Le ala o le aso o nei le tolu le auli o nei le tolu le sita alonga na le tātou tifai moana ma le nations os ia tapo inga fo ia le tātou tunu ai ma se tau mawhainga ia ana ialo tama itai leo lo avea ma ave fua o le malo Samoa ia itulanga pio na ifa anga tama ia ale talonga le tipolo ia ala tātou se es tātou musical nei tai au ia so swani fai mali mai ma fai la mu mai ia lo sai lunga la tele fai sina ma se e male su ia avelo fa mo muelo sanga le mo Don't hide your heart behind the wall. Don't walk alone the gray and dark night. Look to the sky and you'll be alright. There is a sun for you to shine. Look at yourself, what do you see? A child that feared to be alone. Maybe a heart without a home. But someone's waiting there for you. Your golden sunlight, let me dream away the dark, not let me ride your silver cloud. Morning star, promise me a new tomorrow, wash away my pain and sorrow in God's golden morning sky. Be like a river wide and strong. Don't be afraid to trust a friend. So let your life will be a song. Sing with a feeling in your heart. Morning sky. Let me touch your golden sunlight. Let me dream away the dark night. Get me right to silver cloud.
O le whaawiwhianga na le vaenga le tai au, ia, a mai lewa besa waina ma le whaiwhai aso. Ia, e le nei vaenga le tai au ina ua, le ua savali fo i le vae le watianga ia tu taliva. Ia, a mai sul tātou Feiloaiga le Penisula, e le nei tai au malulu, tai au timunga, tai au savili, ia, mo i lātou fo i whainga luenga, ia, le lei lava le mai o so palankeki,
ia so ofu mafana ia ai mai se foi ia o aso foi nei ia tau ona sila fia le se vai tau ona se ia ina i te iwa se te iwa se to ia faina lo au ia fa le tonu atuai vai nga uma ia wai ele le lava tato fa pena atu male o le tau longo al tato por kalame nei tai au ia le o ia le matapia le manai o fa manatu ia tu ina atu o talane wai tupulo manatua ele tau longo fa talo fa toi fo ile pulenga mana o fainga luenga le falo lo fa to anga ia mai se fo ele au fa to anga uma la tatu tunu ia tulanga umai pe ona yai o le vaenga le leina le winga va fam talanga amu ia vaenga na wai le police me te milan le lo timu ia lo fa to anga wa manuia laka to nga len fa nafi milinga le nga malaka fa milinga nga fa nafi ia terminal ne ia wa so malo po la day off ia wa mato ie le fa to anga ia umanga sifi mai le simea ia ko ia le ko sifi mai le simea fa va yaso ia to ia ko sifi to tono le sipepa ia olo na sila le fa to anga ia o la wata tauna tu ulo ila lo pala ia tu ulo ila lo pala ola le yai ai pela to nga tau lava nei fia I matou ia tau su ele kaualu ke le se malo si so ila lo le oso nga ole alu waku sungu ia ko ila lo alu ila lo ele mala mai tu ma e ola le le i mai matou ma e ola le le e foi le la agua mantua la le te vai mai o to ia le vai tu matou o to fu le vai tu matou o matou o nga la o le susu ma le o pala e ola le e la agua ia pe o vai nga le na ia fantano fantu in le Fido family o lo mafutu mai na I tau fusi le tina matua ia ana ia mesi foi ia na ia o uso pele ia lai no marichi ia mesi foi ia le nei taimi mo le fia ia tau tona le saunga le mua le tanto ai nga lo mafutu mai na I tau fusi ia ua pe ona mo le mawina ia ua matau na lolo vaia ia o ma ua foi nisi o famtalanga ia le foi failo mai ia ua tele na lolo vaia ia le nofuanga I tau fusi ia matulanga fa pena ia o le saunga le mu fantano fantula o por kalame ia o le Feiloaiga I Penisula ia le nei vaenga o le taiao ia ai le mafai ana fangalo ina le fautuanga tu ina atu ina fa nau wa o mai tawina ia o tu enga aso I timunga fa pene fia ia o tamaite o fa se ia kulola la wa fa pe me le mafia o le vai lunga mukia fia ka masa o anga fia o fa kikimu fa se fa tamaite no fo le fale ia lo mi vai o pa mana ia ma fai taulo tusi tau lau api vai tau faile mea onga ia tulanga uma pia nei ole aso lua sulu nei fa ni se la tau fa mana tuina le so ia ala tau aso soifua ma so fana ia happy birthday ia fa man mea tu ia le tato por klame ia ele ngate ia soifua ma so fana ia o nisi fo o aso fia pe ona ia inisi lo malo na tu ole lava se aso fa manatu ia o se fianga fo ia anniversary matulang fa pena fa man mea tu le tato por klame ia ile nei vaenga o le taiao ia mal fa fong mai o le tato matuno ma lo fa tai ele manatu ia ole tau lunga le na o le tato por klame o le Feiloaiga ia ile Penisula nei fo taiao le aso tofi ia male tanto nunga lava le fai mari lava tiute ma faiva pe ona yele ne yaso tautua nalo sanga le mu ave yele fa mua matulanga uma pe ona yai ya ma tuli tau mai pe tato fa salanga tu sa lunga tato wala le nei le si fonga o Samoa lu api ya mai se le TV iva le ala ata le malo ia tato fa salanga tu sa longo puile ina lava lo to pa ia malo to malu ia tulanga ia lava sesi tala la tamai le tau ia ole afa pena lava ona matu soso atu yo talani mo moli atu fa matalanga le tato tala tau moni ia pe ona fa pena ona sa no atu ia le to fa ia te Filipepe ia ile nei fo I vaenga o le taiao ia o le tato por kalamele na ia me sei fo ia tau na le saunga le mu ia pe o le fotuanga masani lava ia tu ina tu la wala leo le tu AP le si ufongo samo ia me se foi la wala anto le TV vai me se le tato por kalame o le Feiloaiga I Penisula le nei vai ngole taiao ia e mo le terminei ia o le fotuanga masani lava ia fai lava
o iai nisi o laasanga o le a o iai ia talo le tau i lenei aso ia faapena lava ona vae malima ia le auaunaga le siufofoga o Samoa ia e logologo pui alii lo tatou atunuu ia mo le leagaga faafetaitele lagolosua autū o le tatou polokalame Feiloaiga le Penisula lenei taeao le pulega ma le ʻaufaigaluega ia a le ofisa o tagata afā mai mo mea tunu mamau po le ofisa turisi ia faafetaitele lagolosua o le tatou polokalame manuia faiva matiu tepe ona lenei aso ia maisa le loaloa se tatou atunuu mamalu ma le paia lau faafoga e Amerika Samoa tokelau maisa le tatou atunuu o loo maua tatou faasalauga luga le tatou sina radio app faamanuia le atua tiu te mafaiva ma lava singa o lenei aso tofāsoifoa